Hop bismillah. Teferda. Otur. Biraz saçlar. Ayaşlar. Sürüyoruz olsun Şu 50 жылдың құт болсын. Şunu uyuşturğanı şu sizlerge rahmat Ranukuluğuna. Daima üşüntüp elдің қызматындасыңар. Дағы üşüntüp 60 жылдық, 70 жылдықта ойнап жүрө берейлі. Главное денсаулық болсын, ұнтымағыз еш қашан ыдырабасын. Şu bala çakabızın urmat sıyın görüp, жақшы дастарханда жолугушуп жүрө берейлі. Amin. Ay молодец, Aykan olasın. Kursan bolup şu 50 yıllık uçurashgani üçün tuvatkan tabaklarınız jaksın dep tuvatağız da şunun hareketi. Bazı kursan bolup Acaba tuz koyun. Tuzun.
Şef değil. Başkan nasıl değil? Cayga aylanganı, aylana köpü baylanganı. Bilmedim gümüş benim avruşum, bilmedim bağlarımın torolunum, bilmedim bağlarımın çoğuygunum. Bilmedim kızını kışta aylanganın, aylana bakarına baylanganın. Bilmedim gümüş benim alep olur, bilmedim çaşlarımın ağarganın, bilmedim çaşlarımın ağarganın. Bağlarınca şu söyledim bir adamla, bağlarınca akşılığını körüp cana. Oğlu ve kız çıkarır kuda götür, tuğanlar cürölüçü yesen aman. El yurtun cürölüçü yesen aman. Kurgular cürölüçü yesen aman. Qanday yaxshi ekanligini ko'rdik aferamiz. Ünüm nere? Ünüm ne var? Ağaylar bardığımız 60'dan aşıp 70'e yakındap kaldık. Bardığımız. Ben sizler için bir ürün atlat vereyim. Ötkün ömür, öküntür ayla var mı? Ökün pöskece tavar payda var mı? Gülü menen şart menen tanatırgan. Gülü gün yaşay gülü gün yaş, jalın yaşay jalın yaş. Kayda kaldı, kayda kaldı. Hayda, su geçken sayda kaldı. Cılgalardan gül kergen cayda kaldı. İşke toybaytan beni gün batırgan. Gülü gün yaşay gülü gün yaş, jalın yaşay jalın yaş. Kayda kaldı, artta kaldı. Taş derite, sen gelir çoktun demi. Kaysıl topu aparıp koştun beni. Ayrıldım çok argam çok aylamda çok. Hoş
yapacaktır, o boş yapmaya. Baralbastan Irak'tan karat durdu. Baştağı kündür desteği başımdı çaykap durdu. Baştağı kündür desteği başımdı çaykap durdu. Sen tabılğanday yan düğünüm bakıp durdum Oşum yan düğünüm bakıp durdum Oşum eskaylıqanday Olsun oğlum. Bayramlık olsun da öyle. Rahmat. Rahmat. Tabağında tatlı olsun. Ondan gelin siremen olanlar. Hüsnü Bey'e. Var mı Hüsnü Bey'e? Geliniz. Ne deyimiz? Bayramlar kutlu olsun Eylül'dük. Telefonduk. Bardыңарға жақсы маңай. Бардыңар десоңа чың болсын, бақтылы қарлық берсін, балдарыстың төрінде бал байбіче ауышқа болып отыр өрелі. Не дейін дағы? Денсаулық бірінші. Денсаулық болды. Денсаулық берсін. Балдарыстың жақсылықтар. Bir жолы ассаламу алейкум, урматтуу классташтарым, урматтуу Эркин агай, этекебиз. Кудайыма миң марта шүгүр, ушу бүгүн бар достума отуп, башыбызды бириктирип, мындай жакшынакай дарс окуунда отурабыз. Миң марта шүгүр ушу күнгө жетишкенде. Рахмат. Ушу бүгүнкү мындай уюштурган топко Kanbek, Kımbat, Jadan, Mahtura, işi kılıp istem klastaşlarga çoğun rahmat. Ayvay son, rahmat. Bardımızlarga den soğuk kalayım, uzun ömür.
үй-бүлөлүк бакыт, дөөлөттүк карылык бардыңарга. Ушундай бүгүнкүдөй жүзүңөрдөн күлкү кетпей, жадырап жайнап жүрө бериңиздер. Ар дайым жакшы күндөргө жолугушайлы. Кудай кааласа мындаңардагы 60 жылдыкта, 70 жылдыкта жолугушайлы. Кудайым ошо күнгө жеткиздин бардыгыбызга. Анан мына Эркин агай, эжекебизге дагы ден соолук каалайм. Ар дайым биздин ушундай юбилейлерибизге төрдүн көп болуп, караңчы бүгүн ушундай толук болуп отурасыздар. Сиздерге ден соолук, узун өмүр каалайм. Бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу Эркин агай, Төркүн эжеке, эң кымбаттуу классташтарым, аяштар, куш келипсиздер. Ар дайым ден соолугуңар жакшы болсун, өмүрүңөр узак болсун, иштериңер ийгиликтүү болсун. Ар дайым жакшылыктарда жолугушайлы, жамандык болбосун. Силерге узак өмүр, чын ден соолук каалайм. Анан ушул жерде негизи барыбыз көрүп билип отурабыз, уюштуруп башында турган ошо Канек Тоско, Аяшка чоң рахмат айтабыз. Кош келипсиздер. Ар дайым жакшылык түсүндө жүрө Рахмат агайлар, чоң рахмат эйди. Кана эжебиздин атынан бир жакшы чыгарма келди.
Rahmat. Ece'nin dağı yüreğinde süyle olan eken Ece. Rahmat. Rahmat. Sana verecek bol böyle, sana verecek çok şey. Kocam bulaga. Geliniz. Bişikten gelgen Dayırbek degen ağız var ekan. Geliniz. Geliniz. Kocam gel. Basam gereksizdir. Gülçü maşın gülçü. Yok dedi. O hemen Kaçıp gitti. Ne dedim? Ayva жақсы сөздер айтылды, қалың тілектер. Ошол қалың тілектер барысы турмушка аша берсин. Барыңарга ден соолук, жолуңузга аябай курсаңыз. 60 жылдык, 70 жылдыкта жолугушуп жүрөлүк. Барыңарга ден соолук. Үйлөрүңөргө бакыт таалай калайм. Жолугушуп жүрөлүк. Эң негизги ден соолукта бололук, жакшылыкта жүрөлүк. Саламатсыздарбы? Ысык салам Таластан, өзүм Бишкектен келдим. Силер менен 9 класска чейин окуп, азыр өзүм отурамда түш бүтүш эмеспи депчи. Аябай көргөнүмгө силер менен насип болуп отурганга аябай кубанычым өкмөгө батпай отурат дечи. Эми бүтүп айтканда рахмат силерге, оргкомитетке, балдарга, кыздарга, баардыгыбызга ушу уюштуруп, активдүү келип, катышып отурганыбызга бул насип экен. Кудай шүгүр дейли. Эмне айткым келет? Баягы алтын уяда, алтын баягы жаш кезибизде, балачыкта жана жолугуп канча сүйлөшүп отурдук. Бул деген жеткен бар, жетпеген да бар да. Ошол үчүн баягы орусча айтканда мы избраны. Арабызда канча жоготуу болду. Эми биз да Кудай шүгүр дейли. Ошол үчүн айткым келет да, түгөл болойлу, кем болбойлу. Ошол жерде отурган дасторкондо насиптешип эле жүрө берели. Анан айтышып атпайлыбы? Да, мынтип айтканда баягы 2 муундун убактын биз жашап койдук баягы 25-тен 50 жаш деп көрүшпөй калдык, өтүп калдык. Ошол үчүн 60-70 дебей биз жашпыз. Оорубайлы, бөдө кырсыктан нары болойлу. Анан 60 жылга баягы улайган жас деп атпайбы? 60 жылдык эле 2-5 деле жолукпайлык бе. 55 деле. Күндөр карасың өтпөй калат экен дегендечи. Ошол үчүн каалайм силерге чын ден соолук, дениңер сак болсун, жакшылыкта тойдо катышып жүрөлүк. Аман болойлу, бар болойлу, эл журтубузда тынччылык болсун. Мен дагы жогорку айтылган баардык каалоолорго кошулам. Биринчиден, ушу мектепти бүтүп, 50 жыл мына өтүптү. Бүгүн чогулуп, ушул күнгө баардыгыбыз чогулушкан Аллага шүгүр. Ушу баардыгыбызга буйрук насип кылган экен, ушул мына жакшы дастаркондун төрүнө отурабыз. Экинчиден, биз мектепти бүткөндөн баштап бизге дайым ошо организаторский жактарын менен көрсөткөн, өзүнүн билими, маданиятын көрсөткөн Камилге рахмат. Потому что баардыгыбызды бириктирген. Чындап айтканда, баардыгыбыздын башыбызды бириктирген Нарбай Камилбек. Ошо Камилбекке чоң рахмат айтам, Ранога чоң рахмат айтам. Мына бизге бүгүн жакшынакай сюрприздер даярдап койду. Рахмат ошол экөөнө. Анан бүгүнкү ошо Камилбекке жардам берген кыздарга, балдарга да рахмат. Алтындай болгон убактарын аябастан ошо даярдашыптыр. Мынакей жакшынакай дастаркондордо отурабыз, мына буйрук насип болду. Ошол анан кийин агайлар бүгүн келиптир. Агай сүйүндүк да, ата энебизди көргөндөй эле болуп атабыз эми. Көбүсүнүн ата энебиз өтүп кеткен. Экинчи ата энебиз мектепте болчу да. Биринчи үй беле өзүнүн үй беле өзү болчу. Экинчи үй беле мектепте болчу. Ошончо мына Эркин агай, Төркүн эжеке жеңип отуратын экен. Шуларды көрүп, сүйүнүп, ата энебизди көргөндөй болуп, эстеп дегендей. Анан эми каалоолор деле айта бербестен бир ирмендерден дагы бир айтып коеюн деп атам да. 9 класска агай, Эркин агай бизге класс жетекчи болуп келген. Аябай агай күчтүү маал эле, жан бүткөн менен бүтүп келген агай.
аябай эме строгий болчу, коркуп элек, чын айтсам. Анан кийин түндө кыздарды басып жүргөндөрдү көрсөм, мен да капа болбогой дейт элем. Анан бир күнү 9 класста окуп атканда Бомби деген кино келип калды. Эми ал киного барыш керек, барбасак болбойт. 6 кызбыз. Анан эң бою кичинекей Айтыла деген кызыбыз бар, азыр келип отурат. Ошо кыздан кийин чекеде туруп алганбыз наракта. Бир чекеде турабыз, биякта элдер көп. Анан барып айтабыз, Айтыла барып карачы Эркин агай жок бекен. Анан кийин Айтыла баргандан кийин барып бир 10 мүнөттөй айланып келди да, келип айтты, кыздар деди, агай жок экен деди. Буалганда деди, киного киремиз деди. Неме 6 кызга 5 билет калган экен. Анан ошо 5 билетти алып туруп, анан киного кирип кеткенбиз. Эртеси мектепке класста келип алып коркуп отуруп, качан агай тургузуп алып бизди урушат депчи. Агай билбей калыптыр жакшы. Анан ошондо мен агайды болсо ошондо туура эмес түшүндүм экен. Чындыгы да, туура эмес кабыл алгам. Анан өзүм кыздуу болуп, өзүмдүн кызыма тарбия бергенде мен агайды ошондо түшүндүм. Агай бизге жакшы тарбия берген экен. Мына баардыгы жакшынакай болдук, жүрдүк, поведениябыз жакшы болду, жүрүм турумубуз жакшы болду. Ата-энебизден эмне уят кылмадык, жакшынакай болуп окуп бүтүп келип, пешенебизге ким буйрук насип кылган болсо ошол турмуштан чыкты. Ошо агайдын ушул жактарын айтып коюшум керек. Агайга рахмат, ошо бизге жакшы тарбия бергенге. Анан эми ошо агайларга деле өзүбүзгө деле бардыгыбызга жана uzun ömürlü, бактылуу, дөөлөттүү карызды берсин. Ушу балдарыбыздын, неберелерибиздин, бир туугандарын, ушу классташтардын дайым жакшылыктарын көрүп жүрө берели. Дайым жакшылыктарда дасторконунда күбө болуп жүрө берели. Эч кимибиз оорубайлы, тынч болойлу, аман болойлу. Мындай отурушта дагы боло берсин. Ошо, рахмат бардыгыңарга. Чоң рахмат. Эртеден бери жакшы сөздөр айтылып, узактан Бишкектен, Оштон, Жалал Абадтан келген балдар. Бириктирип бардыгыбызды мына Чоканбек. Эми асылы кандай болду да бизди уюштурган. Анан кийин эмне дейбиз, бардыгыбызга ден соолук калайын. Иштерибизде ийгилик бардыгыбыздын. Анан ошо бардыгыбызга эми каарылыктын өзүн берсин, Анан кийин эми биягына 60 жыл, 70 жыл Кудайым көзү насип кылса, ушулар дагы өткүзөп дегендей, балдарыбыз менен неберелерибиз менен бардыгыбыз тынччылыкта, аманчылыкта бололу, оорубайлы, сыркабайлы, бардыгыбыз тынч болойлу. Азыр шашпай турабыз. Бияктан бери айтты, кошон баягы пактан айтып койчу, пактан айтып кой деди, чөптү. Тамекени айтып коңуз ошону. Эми ескерилде бул пактада баягы учурган пактада неме кылабыз, анан кийин балдар бардыгы качышып бир жерге келди. Анан биз кача албай калганбыз да. Экөөбүз качабыз деп калдык. Анан качып келип учурганга бара берсе көпүрө бар эле болмосо. Анан ылдыйында сай бар эле бир. Карасак Учкоргондон автобус келди, нар жактан Долонеке рахматы гайдын мотоциклин имчеде. Ал токтогонун билбей калыппыз да бага. Экөө параллель өткөндө. Экөөбүз бир сайга кирип кетипиз. Малда келип эле отурсак, Долонеке рахматы деп турду, чыккыла качкындар деди. Анан кийин экөө чыктык. Карасак эми азыркы балдар болсочу, нар жакта Долонекени ташып алып кетип калат да качып кетет нар жакка. Туруп мотоциклине отурдук. Полияны көрсөтүп апардык. Эжеке Өзтөркүн эжеке. Эстеп атырсызбы? Ошо эжеке Өзтөркүн эжеке класс жетекчи. Чуук менен бизди урган ошондочу. Ар кече эсең кетпейт. Ошентип караган бир мотоцикл жанынан качпай, чуркап кетип калсак болот го. Ошо бизде. Рахмат. Аябай сонун кызык күндөрдү эске салдыңыздар. Рахмат. Эми ошол пактыдагы ырдаган хордон ырдабайлыбы? Жалпыбыз. Патриоттук сезимди кырлардан, Компартия чакырат, алга чакырат дегендер болду эле. Сен ого караштай ырдар бар болчу да. Кайсы ырдайбыз? Компартияны?
Мындай кылбайлы кымбат эже. Ушул жакшылар үчүн, жакшы калуу тилектери үчүн ушул чөйчөктү бир көтөрүп койбойлу барыбызга. Келиңиздер, ооба. Келиңиздер. Bayramınızlar benim. Var mı Narbek? Ana. Narbek yok var. Abil aka. Aldı abi. Aybek aka. Geliniz. Muhtar aka. Gelinizler. Suyumkan ece, Cemil ece gelinizler. Bardığыңар бүгүнкү 50 жылдык майрамыңар менен бардыгыңар эжеке агай жеңе бардыгыңар бүгүнкү майрамыңар кут болсун, бардыгыңар баарыбызга тең болсун. Өмүрдүн өзү берет дейт, балкына жетүү керек. Ден соолук болуп турса, калганын Кудайым өзү берет экен. Ушу жогоруда сүйлөгөн бүт ушу телетем ушу классташтарым, бардык аяштарым, бардыгын кабыл тилектери кабыл болсун, ошого мен да кошуламын. Не десем, башка узак элемент элбейли, ойноп күлөйлү бүгүн бардыгыбыз. Биекте уюштурган, эртең менен айтып атыр Каныбек, Рано, Кымбат, Мастура, дагы бир топ шике чуркап жүргөн балдар кыздарыбыз бар. Бардыгыңарга чоң рахмат, ошонун ичинде келип берген бизтерге дагы рахмат. Ошол бир куплет дагы бир ырым бар эле, ошону ырдап өткүтүп коеюн. Алтынды алтын дебегин, алтының арып жак болот. Алганың жакшы болбосо, классташтар, кыздар, немелер курбулар, алтындай өмүр кор болот. Ошон үчүн бүгүн бардык нерсени жыйыштырып коюп, ойноп, күлүп, жакшынакай болуп кетейли. Кымбаттуу агай эжеке, классташтар, бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Бардыгыңарга чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакытталай каалайм. Бардыгыңардын майрамыңыздар менен. Бардыгыңыздар бай болуңуздар, бар болуңуздар. Бардыгыңызга чын ден соолук каалайм. Эмне деймин, урматтуу классташтарым, агай эжекелер, бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Ушу баарыбыз эле айтып аткан сөздөр. Ушу ден соолугуңуздар чың болсун, агай эжеке. Ушу уулдарыңыздын, кыздарыңыздын кызматтарын көрүп, төрдүн көркү болуп эле бай байбиче болуп жүрө бериңиздер, агай эжекелер. Калган кыздар, ушу балдар, классташтар.
Баарыңарга чын достоолук, узун өмүр, үй бүлөңөргө бакыт каалайм. Бүгүнкү ушул майрамыңарды көңүлдүү өткүзүп кеткиле. Эми баягы кызыктуу нерселерди айткандай эстеп коелу. Эркин аке 50 жылдан кийин неме жок сорок давность өтүп кеткен. Пахтада иштеп жүргенде аябай бейбаш бала электе биз. Ушул жерде отурган балдардын түнүнөн уктатпачу элек. Велосипедтерди койчу элек. Кыргыздарга уралып туруп неме мурдун неме менен толтуруп койчу элек. Зумный паста менен. Бир неме бар да, Эсен агай бар эле го. Неме мен тиги башка комнатада жатчу эле. Барып велосипед койгону бардым байышка. Байыш болсо хитрый ал немени мындай жатат дедик да. Эсен агай мас болуп келтирип патинке чейин жатып алат дедик. Карасам бирөө жылан айтышат. Жылан айла экен. Эки газетти койдум да жагып жүрдүм. Качып келгеле түтүп атат, наракта күйүп атат. Эрте менен турсак чолоңдоп жүрөт. Жаныбекти, Авазды мен үчөөбүз Канбек сен да бар белең чыгарып сиерден башка эч ким болбойт дейт. Эркен агай, помните? Ели жыл өтүп кетти эми. Срокдан насия. Анан пахтада жүргөндө биттеп кетчү элек го. Bitterdi terip turup ağaların töşkönüne salma çelik. Ana ertesi günü banyaga alып баргансыз го бардыңызда? Кызыктуу күндөр болгондо ошондой. Алтын классташтарым, бүгін Құдай шүгір дейлі, мынау жолығышуға. Насip екен, бардығыз мына, қаяқтан болғызын келіп, чоғылып, мына жерде отырғыз, ақтас тұрғанда. Мұны ұйыштырған ұшы Қаныбек досыма мең мәртебе рахмат. Досым, әрдайым аман бол. Себеп дегенде жоқ, қой тұрсам, жоқ, группа көп, бірақ демілгеші сен болғансың. Ошону мен айтып коеюн деп атам. Анткени бул жерде бардыгыбыз колдогон, бардыгыбыз колдодук. Анан мен, конечно, башка классташтар бар. Силерге бардыңарга рахмат айтам. Анан биздин историяны, биздин тарыхты айта берсе, эркин аке азыр чыгып кетип калат. Жок, мындай да. Мен эң биринчиден ушул жашта, ушул доорго келип, мына агайым отурат, эки эжекебиз отурат. Ушуларга бир кол жаап коелучу. Кудайым шүгүр. Өмүрүңөр узун болсун, айндай. Өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым бекем болгула, ден соолуңар бекем болсун. Себеп дегенде, Эркин аке, мен агай дейин, аке деп да айтам, анан башка да айтам. Эми бу жерде сурап атат. Мен Айсулуу деген мен апам, ошол мугалим болгон, бу жерде бардыгын окуткан. Только оного неме, Данаш билбейт экен. Данаш билбейт экен, мен анткени коюш болгон. Анан апам ысык салам айтты, мен ушу кетип атам десем, бардыгына ысык салам айтып кой деди. Азыр 86-га чыкты апам. Кудайга шүгүр. Анан эми нерде айта турган нерсе, Эркин аке, агайым, алтын агай. Бизге баягы мына бардык айтып атпайбы? Тамекиге апарчыбыз, пахтага апарчыбыз. Эми бардыгын көргөнбүз, селкоз жанагы немени, жумуштарды бардыгын көргөнбүз да. Мен ошону белгилеп кетким келет да. Бизди иштерман кылып койгон экенсиз. Кудайга шүгүр. Бардык жерде иштедик, мына жерде балдар бардык иштеди. Кудайга шүгүр, жакшы иштедик да. Сизди уят кылбай, бардыгыбыз жакшынакай болуп туруп, мына жерде
отурабыз. Кудайга шүгүр. Ошо иштен кылып бизди баягы эмгекке сүйгүлө деп туруп баягы ушундай немени берген экенбиз. Тамеки болсо тамекини тизгенбиз. Пакта десе пактаны тергенбиз. Чөп десе чөптү чапканбыз. Бардыгын көрүп жүргөнбүз. Агай, сизге 5 бал. Ошонун бардыгында башында тургансыз. Анан кийин эми айта турган нерсе, биздин баягы жакшылыктарда ар дайым сиз биз мененсиз да. Дагы өмүрүңүз узун болсун. Кудайым ушу бекем боло бериңиз. Анан эми мына жерде классташтарым отурат. Бардыгыңарга ысык салам. Мен каратам. Сүйген каратам. Жок сүйгөн. Мындай да. Мен сүйгөндөрүм бар бу жерде. Бардыгын сүйөм. Бардыгын сүйөм. Алтындар аман болойлу. Тынч болойлу, ден соолуктуу болойлу, бекем болойлу. Куда кааласа бар болойлу. Жана өтүп кеткен досторубузду эстеп кеттик. Алар бу жерде болгондо дагы шундуу болот эле, дагы көрктүү болот эле. Кудайым алардын наркы дүйнөсү жарык болсун. Рахмат эжелер, карабагансыздар, агайдар, чоң рахмат. Бактыке. Өткөндө канек, өткөндө 20 жылдык болгон балдар соо бердилер. Көп балдар. Ага ким эзиңизде калды деди. Барды келип атын айтып атты. İçeride her şeyde gibi okanlar var der rayonda, ayınlarda. Anan aytın bir güldürgü esnek alat, güldürgü bala. Güldürgü kız. Anan bir süydürgü bala esnek alat dedi. Vardı kol çağı öneme kılıp, hadi bir bala var, gidelim satkan, ulan degen bala. Ulan böyle, ulan. Ağa ben, siz beni ayda örgeniz deyip de, 11. klasda okumaklarında gibi şeyde tam da bahçede olacak. Boşanmalar, karasa geç okumuzu yok. Anan ben ulan kayıttım, ulan dedim. Eğer niye seni ayda olanca, sen ulan bol etsin dedim. Bana hazır nomur bir üyüdü saldın keliminde dedim. Var mı? Üyüdüse şakırın dedim. Anan ne bana milyon degen magazinde açıp koyun dedim. Alabukağı açtım. Desem gelip kucakta, ağay ben tuğra kılgan ekeniz, beket cüzbeye gelmeyin deyip ayttı. Aynısını hazırda muhtar. Beni ezimden muhtar kalgan. Aybek kalgan. Kalkan balların bardığımda emedi şu özgece muhtar. Havadan çok bolacak. Anan kapriz yerde. Aybek şu cağ taşkısı dedi. Anam bunday, anam bunday dedi. Bana muhtar kanday çok hizmetleri oldu hazır. Bir de kızı olayı Cemele'nin bezimde var senin. Ha, özünü kızı olup durup. Anne Peygamber'den ben düşündüm de. O sırada bir doğan yüklerde var mı baktara? Doku var mısınlar? Ana beni bunday ayıpmadı da ortada söz tuğuzu vadattı. Söz geldiğinde ayıp koysak, süyle gile, ırda gıla, çorda gıla, bir kurak geldiğinde hiç çaka çıkamazlar. İlahi boşa kurakta yetkili. Emin akında da kaytarmım. Ana neme muhtar sen tura düşünmedin he? Sen benim yerimde şunda kalmasın. Aslında çıkartma olsun. Gel, sizler kanarsan dedi. Bayağı kişinin şopaldan eşitliğini alıp taşıdı. Eze yakından yol kaldık. Eze yakından. Oştu, ben seminarda yürüsem, немеде базарда келе жатсам, мен аны танып қалдым ежеңіз. Вы помните меня десем? Мен қарап тұрып, Амурбеков дейді. Я вас хорошо знаю дейді. Бұл кішкене жашынан шок болсам, жоқ болды. Ошончо биз шок болгон кез жаш болду. Танып қалғанда мұғалімдер да. Канал болгон апага. Kim var? Kim? Suyup kanca o?
7 ola. Kançanız kança ul? 1 kız 6 ul. Kız töreyinde paltonu töreyiyordun. Değil mi? Da kalsaya görünüyorsun. Makbul olsun. Daha var mı? Sizi 6 o. Sizi 7 o. En köp ne öğrenç? 30 ne öyle? 38. Kaysına katılmış kaçıktız? Karacı kaç? Kontrol olana gelindi. Şu Aksa'yı satınca sizge bir günde pütevka verildi. Cihatı bir tenge getirsin de kalırsa çok bağlıcı, kontrol olsun da bırakmaz. Урматтуу классташ. Эскерүү. Кубанычбек Ашыралиев биздин классташыбыз. Ыйлагым келип кетет. Кандай таланттуу жигит болгон. Ошонун ыры бар. Учабаев. Мен досум. Биздин досубуз Кубаныч Ашыралиев. Учебе үмүтүмдүн каркарасы. Мен эң жакын досум. Жаш Телек деген ансамбльде бирге түзгөнбүз. Биз анда 6-7 класста болгонбуз. Кичинекей балдар элебиз. Танцы болчу анда. Bir jumada 3 жол болчу. Биз ошол жерде ойночу элек. Көп чыгармаларды ойногонбуз. 7 класста ошондо мен билем, азырга чейин эсимде Кубаныч биздин демилгебиз болчу. Ар дайым бизди алдыга сүрөп турчу. Кубанычтын артынан, Кубанычтын жанында мен билек эме болчу жүрөм. Мода енді қойып ал мага айтат мен аткарам экөөбүз ошол ансамбльди түзгөнбүз ал убакта караванда жалаң орустар ойночу эле ансамбль танцы площадкада. И ошо танцыда биз биринчи болуп кыргыз ансамблин түзгөнбүз. Бул биздин сымырыбыз Жаш Телек деген ансамбль. Мен ошол мезгилде биринчи жолу ритм гитарда ойногом. Анан кийин телевидениеде көп чыкканбыз. Ошко көп барганбыз. Анан кийин мондай бизге ошогон ансамбль аз болчу Кыргызстанда. Бир эки болуп. Ошо экинчиси биз болчук. Мен ошо менен сыймыктанам. Конечно, арабыздан өтүп кетти. Кубаныч досубуз. Бирок анын ыры түгөлгө биздин жүрөгүбүздө. Мен ошолорду ырдап берем азыр. Эми кандай болот? Мен, может, жакшы деңгээлге чыгара албайм. Мен анткени мен ырчы эмесмин. Я игрок. Орусча айтканда я игрок. Мен оркестрлерде ойнойм. Жалал Абад шаарында, азыр мына шаары Мөлмөл деген оркестрде мен контрабас ойнойм. Контрабас и бас-гитара. Андан тышкары, эгер кызыкчылык болсо, Инстаграмдан Аксанат деген ансамбльде чыгарсаңар, ошол жерде бас-гитарада ойнап турам менмин. Балада көз катканда бирди көргөн, элинде тегинде баркырачы. Уча бер өтүмдүн картасы,
Söngen olur günden şam suraçı Bağlarda kıskaranda Uça bir ümitimdün karkırası Uça bir ümitimdün karkırası Az da ömürden yartın geçti Men kaçan suğa çıkıp kalgan кезде Tandayga tamçı bolup tamçılaçı Uça bir ümitimdün karkırası Şolaraydım uyuktan jarkıraçı Uça bir damgılasan karkırası Power, поехали. İşte geçirim soyarız bana. Jaş ötkenden işte çıkıp kalgan da. Onun için uyarım adam. Жол болса hazır. Вообще ырдайды. Нас biliyor. Ya. Новый поворот, участный поворот, Не знаю. Короче. Жақсы қалау тілет қылып, андан соң тағы бір жарым сааттық үй салуға шығалы. Егер мақұл десеңіздер ғана келіңіздер еме. Қазір сөзді Гүлбарқан эже, Сайыр эже, Маулюд эже, Зулайха эже, 4 қызға берейінші ғана келіңіздер. Майрам құт болсын. Сөзген оңағат ыңғайлы жоқ. Урматтуу, ардактуу классташтарым, эжеке агайлар, бүгүнкү бардыгыбыздын ушу майрамыбыз кут болсун. Мен Кудайга чексиз шүгүр ушу күндөрдү көрсөткөнүнө. 50 жылга жетиш деле оңой эмес. Ошо бардыгы эң негизгиси биринчи ден соолук болуш керек экен. Үйүбүздө тынччылык, аманчылык болуш керек экен үй бүлөлөрүбүздө. Анан чоң-чоң ийгиликтерге жетет экенбиз. Мындан ары дагы эми 60, 55 жылдыктарга насип кылсын бардыгыбызды. Оорубай сыркабай аман сен жүрөйлү. Ошо уюштуруучуларга буну каныбек уюштурбаса бардыгыбыз отура берет элек. Рахмат каныбек. Үй бүлөңдө дайым жакшылыктар болсун. Ол кыздарыңдын урмат сыйын көрсен дагы. Кыздарыбызга, уюштурган балдарга бардыгыңарга рахмат чоң. Урматтуу классташтарым, бизди окуткан ага эжекелерим, бардыгыңарга ысык салам. Бардыгыбыз аман көрүштүк. Алла Таала буйруп бардыгыбыз түшүнүп жакшы күндөрдө абанын жакшысында жолугуштурду. Ошолорду уюштуруп, биздин башыбызды кошуп, ушундай актастыргондор жакшынакай кылып жайган уюштуруучуларга рахмат. Мына жакшы экенбиз бардыгыбыз, классташтарым, жакшыларым, бардыгыңар аман болгула, чың ден соолукта болгула. Дагы ушу 60 жылдыкта жакшына болуп, ушул дасторкондо жолугушайлы. Бүгүнкү күнүбүздү Кудай Таалам кут кылсын. Өмүрүбүз узун болсун. Жакшылыктарда чогулойлук, арабыз кемибезин бар болуп, бай болуп, ден соолук чың болуп, аман эсен жолугушуп жүрө берелик. Мындай жолугушуулардын Кудай Таалам көп жылдар насип кылсын. Барыңарга чоң рахмат ушу, башыбызды бириктиргендерге да рахмат, келгенге да рахмат, чогуу отурган бизге да рахмат. Ага эжегелерге сөз жок. Ага тажим этебиз. Рахмат. Бүгүнкү катышуучулары бардыгыбыз аман эсен ушул жерде жолугушуп турганга шүгүрчүлүк. Дайыма агай эжеке силер дагы аман болгула, ар дайым бар болгула. Биздин бактыбызга дайыма ушинтип биз менен кошулуп жүрө бергиле. Анан ушу дайыма маанайыбыз жарык болуп,
şu бүгүnkүдөй болуп эле көңүлдүү эле турмуш каалайм баардыгыңарга. Тынч болгула, аман болгула. Анан ошо күн жаман кубанычтуу күн үчүн болгон үчүн мен ушу бир ырды эме кылдым эле. Ырдап берейин. Эч кандай гана ырахаттуу өмүргө бул келгенде салтанаттуу кошулуп комуз менен ырдап жаттым эй сен мага кул болуп мен канаттуу эй мен канаттуу сен мага кул болуп мен канаттуу мен канаттуу Kalегin çalıştı Irdadım bendeki bir sağınıştı Sen ayttın kopmun buğday radamay Mağa çayındağı sağınıştı Yaratkan kudretke Tanrı kandım ey Tanrı kandım ay Yaratkan kudretke Tanrı kandım Tanrı kandım Koltuğula. Uşu degelerinin sözü, uşu degelerinin ırıcını alıp koyuyordu. Gelin. Totkulaşıyor. O жерде söz söyleniyor da, kalolor aytılıyor da, jarımız yok, biz jarımız. Antrak болады. Her bir jarım, 2 saat antrak болады. Biz özü, mına, Erkin Agay, Törkün Eje, baştan tartipke gömgen jigitler biz, kızlarımız. Ошондон чыгып, неприятно. O jarımız var, jarımız yok. Da, çırap oturmayız. Oruspas çok bu iş. Rahmat, tamaşa gelingizler. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен Ырысбай Абдыкадыров эсиңдеби? Бардыңарга арналат. Elesinde qarab tursam sürüttün Esketip şu gölündeki ömürlüskün Esimdeki geçimdeki sırdaşım Surup yığıp tatlı sözlü jürüktün Esimdeki geçimdeki sırdaşım Surup yığıp tatlı sözlü jürüktün
А сейчас песня «Надежда» Александра Пахмутова. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, что только о доме в ней пелось. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас святой, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, только о доме не пелось. А песни довольно одной, только о доме не пелось. Пусть всегда во сердце будет надежда, вера и любовь. Керемет мінекей қандай жақсы қайрылдық, рахмат. Эжеге жүмір болып чауылыр болсана. Эжеге чоң рахмат. Жарым сааттық эсалы қылалы. Келіңіз. Молодец. Задорно айтсыңдар. Жақсына қайырларды ұрдып, немені компанияны көтересің. Не зря ты директриса была. Ошо мектептердің Илис мектебінде директор болып тұрғансың. Анан кейін біз өзі караван біздің уақытта өзі башкача эле. Орыстар арасында жүргенде бізде Дом пионеров бар эле. Жанагы духовой оркестр бар эле. Балдар айтат да. Бакыттар, аскарлар, немелер, өмөндөр. Единственный духовой оркестр бізде болгон экен. Даже балдар Ноукен, базар руңға чейин бар туш ойнап кеткен. Поздравительный жөнүнөлчү. Потому что немелерде болгон эмес. Башка райондордо. Мен авиамоделизмен барып жүргөнмүн да. Наманган, Андижан бизге немелер Жалалабад жок эле, не конкуренция. Биздин караван ошол кезде самый передовой болгон экен. Эстрадан боюнча биздин балдар, жаштыктар өрдө ошол кезде кубанычтар биринчи организация кылчу. Өзү караван действительно биздин убагыбыздачы самый процветающий жакшынакай убакта болгондо. Анан кийин азыр айткым келет дагы бир. Биздин каравандай, неме асылдай жер жок. Бияндардын пачыта, бияндардын сарчелек, кара камыш, балтыркан, Коштөбөдө неме Боайсын ата. Эң сулуу жерлердин Кыргызстан боюнча бизде сактап бизге берген экен. Булайчы. Ошон үчүн биз сыймыктанып, ушундай жакшынакай жерде жүрөбүз. Мына мындай жерлерди алып, жакшынакай азыр тозуп атат. Бу жерден Пачтага келгенде абасы башка. Каргалымага барсаң, же немеге Сарчелекке барсаң, анда мындай аба жок. Бул жака Айбек Сайга келгенде эле абасы башкача неме болот. Как будто жанагы деңиз боюна келгендей болосуң да, абасы. Мисалы, жанагы 1 гектар арча промышленный шаардын 1 гектар тазалайт экен абасынчы. А жерде Пачтанын немеси абасы башкача. Ошон үчүн бүгүн дем алайлы, жакшы отурайлы, жакшы көңүлдүү болойлу. Эркин агай, привет. Эң жакшы күн бүгүн, классташтар жүз көрүшүп, мынакей өткөн күндөрдү эстеп, жакшы күндө отуруп атабыз. Дайыма бар болгула, аман болгула, ден соолукта болгула. Бүгүнкү күн кандай күн болсо, өмүрүңөрдүн аягына чейин ошол күндөрдүн эч качан
бөксөрбөсүн, дайыма катарыңарга көбөйсүн, укмаңар дайыма бекем болсун, дайыма жакшы күндүн, жакшы достордун көргүлө. Ушундай жайда, ушундай керемет жерде, ушундай классташтар туруп жаткан кеңеге сиздерге чоңдоочу тилектетем. Дайыма капканыңарга Кудайым беркебесин, дайыма жакшы адамдардын кадамын жүргүзсүн. Başla verin. Esas. Orada. çok şükür bağlarına Ağzını zata atalım Ağzını zata, ağzını zata Ağzını zata atalım Ağzını zata, ağzını zata Ağzını zata atalım Ay,
Su geçken saydan aldı. Yıllardan su geçken çaydan aldı. İşte toy boyu yine gün batırma. Canım caşay, canım caş, canım caşay, canım caş. Haydan. Sırtımdan sıyıp çürümüm, mahana oldular düğümüm. Almaştırma yeşimge, gözümdür ana suyumum. Almaştırma yeşimge, gözümdür ana suyumum. Gözümdür ana suyumum. Alma alma, kızım alma, tüm suyumdur eski salma. Suyumdur eski salma. Alma alma kızım alma, alma alma kızım alma. Aşkın hep çürüttü, canımda bolu düğümü. Alma oturup keşkizde, gözümdür bana suylarım. Alma oturup keşkizde, gözümdür bana suylarım. Gözümdür bana suylarım. Alma alma kızım alma, suyumdur eski salma. Suyumdur eski salma. Alma alma kızım alma, alma alma kızım alma. Sırtımdan sıyıp çürümüm, mahana oldular düğümüm. Almaştırma yeşimge, gözümdür bana suyumum. Almaştırma yeşimge, gözümdür bana suyumum. Vay vay, vay vay. Hayır
Kayda kaldın, kayda sen, yaptırmaysan, aytmaysan, telefonun yok çıkma, yok ki komlin çoklikme, oy boy, oy boy, kayda kaldın, oy boy. Bir жылы майрамыңыздар құт болсын қонақтар. Еш уақытта оруаңыздар, қаруаңыздар, анда келіңіздер. Тағы бір жақсы құттықтаулар болсын. Нарбекеге келдіңіз бе? Кел. Қол шалып қойыңыз Нарбекеге. Рахмат. Абелеке ұрықта сұрады, мен разымын. Söylüyor koyun deydi. Hay söylesin ey. Arabasına çıkamayın, çizsin acı. Grupaga yönetip koyun söylüyorum deydi. Abi birleke var mı? Al gel bir aldı var. Kan var eke. Yok baldalar. Celal dinleke. Celal dinleke geliniz. Var mı Celal? Geliniz sizler. Hatice'ce. Gelin. Aytekacı. Toy kut bolsun, gelinizler. Arkadaşlar bardağara toy kut bolsun. Bardağar dey solğar çın bolsun. Daim şunday bolup, жақшына bolup birge jüreli da 55 yıl 60 yıllar küteli. Dey solğar çın bolsun, üylöňer bilen batly bolga bar. Batır jatır. Arkadaşlar bugün barыңарды ошол майрамдарыңа куттуктаймын. Барыңа ден соолук, uzun ömür. Hiç kaçan eskimi uğrabasın, şu daima жақындықтарда жол жүрелік. Аны ошол жерде уюштуруп. İstatistik gibilerine hep koydun mu kızıktığın nesine? Çok rahmat, Kanibek'e, Masturaga, Kımbatga, barlarga kelgen için çok rahmat. Süygenlerin akmayın. Assalamu alaikum. 76. yılkı bitiruvchi klassdaşlar. Bizde okuyanlar dili köp. Ana aytsak bolbойт da. Sizlerki jengil eken, sizler ayta berdiңер. Birinçiden jaratkanga şükür. Uşunçalыk mına bul dere bir oylogон oy bolçu da turabı. Bir kelecekte de oylaçılay, bir kaçamda bir jol kalırız dep. Mına Kudayga şükür, mına uşundu günde çok yolun turabız. En bardığız birbirimizi gördük, mına elestetip жүрчүлек, elestetip tanıdık. En birinciden bardığınlarga çinden soluk, her biriniz nübülüңөрдө bakıt, ıntımak, tınçılık, Allah mardan berekeni versin. Birinciden şu uyuşturgan dostum Kanibek, Rana, Kımbat, uşlar жақсы uyuşturuştu. Uşlarda dağı Allah razı olup Allah berekesini versin. Bardığınlarga жақсылыктарды каалайм, ынтымакты каалайм. Ар дайым ушундай жайылган дасторкондо жол кошо берели, азайбайлы, көбөйөйлү. Assalamu alaikum. Rahmatullah ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Bugün yaxşı gün, праздничный gün. Bardığımız birbirini görüp, oturup, mağlubatımız.
Daim ушундай дастарханда отуруп, бирге чогулушуп, Алла Таала насип кылсын. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Дайымыз тынч болайық. Assalamu alaikum barchalarga. Hurmatli klassdoshlar. Hurmatli klassdoshlar. Qancha odamlar bugunga jetpey qoldi. Shu jetken bizga Xudoga shukr. Bardыңарга жан дүниеңерде кандай ниет максаттарыңар болсо бардыгына жеткиле, бактылуу карылык берсин. Уюштурган балдарыбызга Каныбекке чоң рахмат. Каныбек, сен болбосоң мындай күндөр болобу, болбойбу? Чоң рахмат. Алла разы болсун ранобекелериңерге, кыздарга чоң рахмат. Бүгүн не описать, да, чувство в нашей душе, да? Жүрөгүбүздөгү сүйүнүч башкача болуп атыр. Бардыгыбыздан Аллах разы болсун. Бактылуу карылык берсин. Дүйнөдөгү бар жакшылыктарды каалаймын. Эки дүйнө жаннатта жашашка насип этсин бардыгыбызга. Желаю всех земных и небесных благ. Жалаш айткандай, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будем мы все. Рахмат силерге. Кешіріп отырған. Мен да бір сөйлеп қойын едім. Достармен Жалаттан келдім еледі. Келгенде Маткердің досым таза oldu еледі. Түн жарында келдім. Анан қымыз алып келдім. Үш өзек бала келді. Кейін чисто кыргызча сөйлеп атыр жатыр деп сөйлеп отырды. Жакшынака сөздөрдү атыр жатыр. Атыр жатыр деп сөйлейді екен. Жакшынака сөйлейді екен деп. Анан кейін эми кыргызча сөйлегиле. Неме өзөкчө сөйлегиле. Орусча сөйлегиле. Орусчада таптаза сөйледи. Эми өзөкчө сөйледи. Өзөктө да таптаза сөйлеген. Блин, у вас передовой немелер, кыргыз немелер өзөктөр жакшынака сөйлейт экен. Атыр жатыр деп сөйлейт экен, орусчада тарса сөйлейт экен. Кыргызчаны бардыгы сөйлейт экен. У нас бардыгы мен сагынып калдым. Атыр жатыр дегенденче. Bizde таза söyledi de бардыгын. Так что, друзья, будем гулять и сидеть, хорошо пить и веселиться. Уюштуруучуларга аябай ыраазымын. Ыраазыбыз Каныбекке, кымбатка, Бастурага. Это не каждому суждено такое. Большое спасибо Каныбекке бардыңар. Сага большое спасибо, очень такой внимательный, очень хороший хозяин. Рахмат силерге. Не каждому так суждено. Рахмат, кегиле намазага. Рахмат. Замиреже. Келиңиз Замиреже. Жоройо Жамилеже жок, а? Гүласимеже. Гүласимеже бар эле го? Я. Лайлеже. Бар Лайлеже. Келиң. Өнөкөрлөр бардыгыбыз билекейбиз. Ошо дайыма ушинтип жакшылыктар болсун, эч жамандык көрбөйлү. Уюштургандарга чоң рахмат. Ага эжекелерге, ушулар бизди билим алдырган. Кандай жакшы сөздөр неме сүйлөндү, бардыгына биз кошулабыз. Дайыма тынччылык болсун. Эч жаман көрбөйлү. Дүйнө тынч болсо биз тынчпыз. Ошо. Кашыгар барбы? Дагы бир жолу 50 жылдыктан куттуктайм. Рахмат. Ошо 54 жылдан кийин силер менен ушу амандыкта жолугушуп отурганыма аябай кубанычтамын. Силерди көп балалык күндөрүм 4 жыл окуп турмун силер менен эң көп. Калган жактарда 1 жыл 2 жыл окуп анан силер менен байланыш үзүлгөн экен, эми 54 жылда жолугушуп отурам. Бул улуу күн 50 жылдык жарым кылым.
биз үчүн бүгүнкү күн улуу күн, ушул эстеп кала турган күнүбүздү жакшынакай кылып, балалыгыбызды эстеп, бири бирибизди сыйлашып, сырдашып, ырдашып атабыз. Ошол эсте кала турган күн болсун. Бүгүнкү күнүбүз эртеңки тарых. Туура. Анан биздин жашыбыз уже эметип аяктаганыбыз баратат. Ошол жылуу сөз, жылуу мамиле дагы дары да бизге. Анан мен дагы кичине өзүмдүн эмемен алаксып келдим, силерди эңсеп көргүм келип, сагынып, көбүңөрдү эстей албай атам, бирок аябай жакшы 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл эшикке барбаптырмын мен. Анан баары айтышчу эле да. Айка барганда балалыгың неметип эле баарын унутуп эле ушул эме болуп каласың. Мен ошондой эме көрүп атам да. Анан мен эми жүрөгүмдөгү сөздөрдү эле айтып атам, сүйлөй турган сөзүм көп. Анан дагы мен айтсам, тиги балам жылдык өткөнчө деп эки жака чакырган бара албадым. Таш көмүр эмеде окугам, анан баткендиктер эмелер окуган менен дагы байланышым бар эле, алар чакырды эле. Телефондон тыңшасам, тилдерим бурап сүйлөшүп атат. Мен өзүм лайлектеп төрөлгөм, баткендик мен. Ошон үчүн атым Лялькан. Анан жанагы Тынар айткандай, нарындык менен баткендик куда болсо сөзсүз ортосунда оштук котормош болуш керек да. Мен барып алып балардын тилин түшүнбөй. Сиңдим айткандай, алар дейт кагаз короп сүйлөйт дейт, айландырып сүйлөйт дейт. Анан баягы эле өзүмдүн аксылыктарым туура болгондой сүйлөй үйрөнүп калганбыз. Анан силерди тандадым, ишылып. Анан тандоо туура эле болупту. Эски жоо атышарга жакшы деп ушул Мастураны тандадым. Баарыңарды сагынып, эңсеп келдим эле, аябай силерди көргөнүмө кубанычтамын. Азыраак кичине маанайым түшүп турса, көңүл бурбагыла, мен дагы кичине кайгыман алаксыйын деп келдим. Мени тандаган өтүп кетиптир да. Батырасак сени жакшы көрчү эле дейт азыр. Азыр жолутканда аябай соң болмо экен. Адам Алланын өкүмүнө баш ийебиз. Бирибиз мурун кетебиз, бирибиз кийин кетебиз. Ушул бүгүнкү жолугушууда баарыбыз ушинтип насип кылып отурабыз. Эртең ким бар, ким жок. Ошол күнүбүздү кадырлайлы, бактайлы. Бүгүнкү күнүбүз аябай жогорку деңгээлде өтсүн. Эртең эсте кала турган күн болуп, баарыбыз ушул жакшы маанайда, жакшы эмеде кайтайлы баарыбыз. Баарыбызга ден соолук тилейм, үйүңөргө тынччылык, бейкутчулук тилейм. Алланын мээрими, берекеси түшүп турсун. Балдарыңардын өмүрү узун болсун. Ошол анан Абдуразакты Елімізге чоң рахмат бар болуңуздар, жалаң жакшы болсун. Келиңиздер. Табаңыздар таттуу болсун эми 5 мүнөт музыканы өчүртүп ала. Камерачы сиз дагы чай ичип алыңыз. Мындай жакшы экенсиңер. Нетеден бери айтып аттыңар, алмастар аксы жөнүндө айтып аттыңар. Силер аксылык болгон үчүн силер аксылык деп келгениңерге силер сүйүн биле. Кече акында биздин жогорку болгондо кетип калды Аким Максат деген жигит бар эле, Сарказак. Анан область неме келди, губернатор отурганда айтты. Биздин район аксы туризм району катталыптыр. Республика боюнча. Анан аксыга келип болгондор караңарда жок экен. Негизи да биз аксылыктар экен. Анан Исаакенин бир ыры бар, Аксынын эли аксылык, тилегени жакшылык. Тил кайрыган эл эмес, туура иштесе башчылык. Ката кессе башчылык, чалык алып бул жакта кемпири чыгат тапкылык деген эмеси бар. Бул баягы революция болгон мезгилдеги жазган ыр экен.
Oşa yerde akim degende var çoğul koyar, bir de 15 yaşına girgende oşa yerde eskerden barlığı. Ana akimler kızılıp, şunu cazbası gerektiğinde kedi aytat. O vasıflar çalıralı bir yakta Cambridge'e tapkılıp degende kişinin yanında ses boyup da bu da. Ana bu meseleni uyuşturuş öde kıyın. Bizden baştan da ötkön. Ana memesine daima özümden ömrümde şu biri de klas bitirdim. Calan'a cananda bekledim. Şam olculuğu verdim. Oraya gidip bölümünde yol işlerim. Ona bekledim. Gözlerim olculuğu. Ana daima tokum ciret koşulur. Ana memeye kempirim sağım ciret. Ben kayak varsam daim koşul ciret. Gözke bir yıl 57 yıl oldu. 100 yıldan кейін 70 болып var. Çok 60 oldu değil mi? Ana sağımda da bu çektiğim o gayet. Yere altında eşliği. Men dağı çektim. Bu hoşta terişke bedel bütken. Sarıyı adam kendisini internetten. Anda men 3-9 sene bu bir de bakım. Ana şimdi oturuyoruz. Tanışıp. Aksılık diye. Şu çocuk. Bunu aytıp koyuştu diye. Ana ne boşantıp, buna bardağına жақсы yaşap atasına. Kuday boşanın nasip kızın bardağına. Ana men aralarda buna kanuyek ministri olmuş dedi. Bişkek şahrının başka arhitektör olmuş dedi. Çoğur kengeşke varıp dalay zakonları ötkürdü. Jalan mizanları ötkürdü. Anam taza işledi. Taza işlegendikten acı kenar bek. Oğudun. Taza işlegeni için bana kanıyek taza oradan kaldı. Sebebi buna uğradazınlar, size malumat için. Ayrıganda sözler çıkıvatır. Bardığın emezi. Bırak kanıyek kristanlık taza olup Davide bekercat olmasından Akbaşat degenine uyuşturup o çok cedevsinde iş alıp parvatat. Gök kadınlar terbiyelerdi. Men kanıyekti diye camandığım görgönüm yok. Sıyırı kalışı öde kıyın bulun mezgilde kanıyek oşul Otunbay'a prezident bir de aparat başlığı aytıp muğandir gündem ağa prezident ağda gramatızını alıp verdi. Bu öde kıyın mesele. İkinci meselesi spor zal, lisede spor zal çok okey. Bundaydı bir kabin spor zal düzenliğin. O şey bir o sözmeni kanıya bir şey spor zal sattı lisede. Benim burada da işte direktörüm olmalı. Onlar da hareketlengen. Anan bana taşlı örnekleri Kerbe'nin körkümüzü dörtçü oldu. Eski mektep. Buskan'da gördük, duvalın kalınlığı bir yarım metre. Duvalın kalınlığı. Evde kim degen ileri karşı işledi, kim turuşuk işledi, atık bayı işledi, ortada da hayallar işledi. Yeniş mektebinde birinci oruç direktörü oldu. Usbeden kaldı. Biliyorsun değil mi? Anan kim turuşuk gelgen. Karavanda, Kerben'de Memmi'deki aksakallardan bardağını çakırıp kanıyek çay verip durdu. Oşa Nura'da bir çoğun okuya olduğunda gelip anama kaydıran şu büyük atlı başlar bana çakırıp çay verip Bişkek'ten geldi meymanları. Oşada oturganda men turlu şekere isogayıp şimdi küçük ötebe oturup ayttık kanıyek Kerben'in körkün taşlıya bekliyor buzut durat dedik. Öte çoğun mesele olduğunda o. Kanı koşulunda girgizip bana hazır gördüler, kanday caraktap kalır şemekte, taş vermekte. O şekilde bütkensinler. Senin girgenden giyin, 1, 2, 3. klas sizler koğuşuyor, sizler bütken klas. Anan, buna benim baldarım, nerede oğlan oturat, Asatlılar oturat, Abdülkerim emekimede, Abdülas'ın üçüğünde maşına var idi. Oğlandıkı canlıcı böyle
Hasan Teken'e ve Hasan'dan öldürken belki arkasındaki maskemi sildi kalan dediler. Ana meyvan ısman geldiğinde uçlar kaç edem. Şunda bolup kaldı desem, ayla kaydı işim. Şu avletimge termanları alıp meyvanları götürüp çok adam yürüyüştü. Bu da o şekilde kıymasıyla oldu. Ana men bir toyunlara kaçtım. Çakırdılar, bağırdım. Kavlalarda ayttık o yerde. Bir toyunlardan ne kanday bir jaktanlara barıp yürüdük. Anam köşede sekmeyi uçuraştık. Daima sizden bana burada kadar görünüyorsun gelir. Çarşılarda alar alap kaldır keveri geldim. Hem keveri 60'larda 40'dan geri boşum da öyle. Mezgil bari gözün demezin alat. Min hareketten geliyor anardan. Turayda odasın. Serelma o mezgil özünün akısını alat. Anam ne uşundan esnere dayarda kanıyek. Ben bildiğim bir barın okudum. Seni uşunda uyuşturup, sponsor bolup, mağda şeylerde alıp, büt ballarda başı biriktirip birisi daima. Kandan yerisi olsa, şu ballar özgürce oluşup, oturgan ballar öte ıntırmaktı bu. Öte ıntırmaktı, sevde kılaç yok özü. Anan ıntırmaktı usunar. Ben canım kızların gelgenden gara, doktorun uşunda işleri olup da hazır sıra bilip atam. Anan Bismillah sabah kalı atak, ertarak parayı isterim özgürce oynayıp, çördüp, genen ötkörgüle. Menin kağlarım emne. Menin kağlarım aman bolgular, tınç bolgular. Kanday niyet meni ötkörsen gene şu yerde, Kuday tileğin versin. Mümkün 60 yıllıkta da şu kemiğe gider, şu kadar türlü sebepten gelmeyenler gelsin. Bunun bir toplum men tam tükendiğimleri ağızdan geliştir. Buna Bişkek'ten teki Cançarıklar geldir. Daha bir toplumlara gelmeyken giderler alttır. Şu mümkün 60-70 yılda da kaç kırmızı nasip etsin. Hem biz boyuz bu, hem boşaltma neyse. Aytilda. Bu benim mızam şeyin neyse. Anneannem kanıyek sabah gök kişilik duası değil. Gök batasını alansın. Oşa batalar buna cihintinin beri varsa gerek. Buna rana uşuzu cediken gökten beri. Buna yüzen çoğun hizmet kılıp jürer. Buna videolarda alıp gelsin, fotoaparat, buna almazlar gelsin öte kıyın. Almaz öte kıyın, bargan жерге barat olmaz. Almazlar geliptir. Anam tam kalgan oşunda mektepte janagınдай ır bir деген nerse бар беле есinde kalmaktır. Buna çekerken dedik, Nur Kamal, Aytilda, Mastura okumuş. Ceki'nin açıldığını bilmiyorum ben. Sizden korkmayın öyle ama da Ama emoşonda katal mezun bulgun. Esimde var. Hocalarların üstünde Oğuz Banya var. Esinerde var mı? Senin Banya'ya barganmın. Oşunu talap bolganda Banya'ya kalıp barazın klastı. Anan onda 10 tiyimi 20 tiyimdi. Belirtip Türkiye için diye. 20 tiyimdi. Ana barganmın. Aparganda şu biri bayış peki men düşmeye bakayca düşkerim dedi de. Düşesin dedi. Barazın partnerlerde. Ama işte ezimde var bir barganda barıp tiki Banya'ya. Allah bayağı Oğuz Banya'ya olacağız ki. Ana belirtip Türkiye. Anan açık, oşunda göz açıyor. Ana baklar Banya'ya düştü. Orası Banya'sı bozulup bekliyor kalacağız. Üstü yanlarda Banya var mı? Anneannemi ben adam getirdiğimde tolkundan durarım. 7 yıldır olma emez. Жақсы, ынтымағын аша берсін, ырыс болуға бардыңдар. Құдай тілегіңдерді берсін. Орыс ұрғылдың алыс болуға. Шынтыл ырдап жолда жүре бергіле. Ана уақыт келгенде жанағында мезгіл өзіде қоя бір сала болды дейді. Енді үйде отырды дегенде мен ошоға жеткіле. Қарылықты дағы Құдай сүйген пендесіне береді. Ошоға жеткіле қарылыққа. Çok rahmat. Ana biz sizlerge abdan razıyız. Kuşvakız, sizler de kuşvak oldular. Çındırımda Aksı rayonunun yakında son gölden geldik. Anam da Strasbourg'da 85 yıldır oldu. Acı geceler olsun da. O şarkıda vardım. Hiçbir şey geçmedik de koydum.
mehman götürüş jagı, sivilizatsiya, biz bayağı Orus tiline de yakın bolgon, Kerben'den özbek tiline yakın bolgon bizde bölükçe. Şimdi bunda. Oşa bulmak olsun aralarında. Hayır biz hem kaytaydık hemen. Sizler özgürce çorduğa bir yerde cadı bir yer saldı, bir yerde başkaça dersiler. Жақсы дем алдылар. Анан жолдукунча анан болгула. Көңөрдү мен көрүп жүрөм, сурап жүрөм. Эсиңерде болсун, мугалим любой мезгилде биринен бирисине айта сурайт. Каерде, эмне кылып атат, канча бала болду, кыздары каякта, балдар жанагы сенден сурадым өзүм. Мен де окуган кыздар, абдан жакшы окуган кыздар болду. Ушул айта турган. Айта берсем, мугалим өзү көп сүйлөйт. Ошон сөзүн кыскартып коеюн. Чоң рахмат. Чакырганга биз абдан ыраазыбыз. Чакыра башлаган болот. Ал сен эркиңер. Бирок чакырган жерге калба, чакырбаган жерге барба деген сөз бар. Ошон үчүн биз бүт жакты жыйыштырып, анан келип барабыз. Аман болду көрүшкүнчө. Анан Каныбек мырза, бизде бирөө дайындасаңыз, аман жерге жетип алса. Дайындап койдуңузбу? Чоң рахмат бардыңыздар.